Ano ro kahugan it pagtuo? Paagi sa pagtuo, hay sigurado kita nga ro atong mga ginapaabot hay matabo. Ro pagtuo, ro atong pamatuod nga matabo sandaron, bisan uwa pa naton hikita. Dahil sa pagtuo sa Diyos, ko aton nga mga kalulololohan kato, mauron nga aprobado sandakana. Dahil man sa atong pagtuo sa Diyos, mauron nga nagubtan naton, nga gintuga i Diyos rutanan sa kalibutan, ag sa kalangitan, paagi sa anang paghambal. Nagakahugan ra, nga ro mga buta nga makita, hay uwa na tuga halin sa mga bagay nga una-un yagi. Dahil naghambal ang imaw, ag natuga gagi sanda. Aton nga dumdumon si Abel. Dahil sa anang pagtuo, naghagad imaw ithagad nga mas mahalga sa mata i Diyos kaysa sa hagad ni Cain. Dahil man sa anang pagtuo, ginbilang imaw nga matarong ay ginbaton i Diyos ro anang hagad. Ngani, mahambal naton, nga bisan patayon si Abel, hay nagahambal gihapon imaw katon paagi sa ehemplo ku anang pagtuo. Dahil sa pagtuo ni Enoch, hay iwa imo nakaagi it kamatayon. Imbis nga mamatay, hay ginbuo ta imaw it Diyos, ngani nga uwaron imaw hikit Bago abi imaw ginbuo, hay kilalagon imaw bilang tawo nga pirming nagatao it kalipay sa Diyos. Kung uwa it pagtuoro sang katawo, hay imposible nga mapalipay na naro Diyos. Rubisan sino abi nga nagadangop sa Diyos, hay dapat magpati nga may Diyos git, ag nagatuo nga sa mga nagausoy it paagi nga makilala imaw, hay ana sanda nga premyuhan kung ano ro andang ginausoy. Dahil sa pagtuo ni Noe, mauro niya nagpati imaw sa paandam it Diyos, parti sa anang obrahon sa ulihi. Bisan uwa pa imaw it hakita nga makato nga natabo, hay nagtuo gid imaw nga matabo gid rato. Ag dahil sa anang pagtaha sa Diyos, hagintuman na narusugo it Diyos na mag-ubra it arka, agud maguwas ro anang panimagay. Ro anang pagtuo ro nagpakita man, nga bagay nga pinahan it Diyos it kamatayon, rato mga hindi magtuman ka na. Aging premyuhan it Diyos si Noe, it pagkamatarong sa anang panuwok nga mabaton man kubisan sino nga may pagtuo nga makaruyon. Dahil sa pagtuo ni Abraham, hay nagtuman imaw kat ginhambagan imaw it Diyos nga magpanaw sa sangkalugar, nga ginpromesa it Diyos nga ipapanubli ka na. Nagpanaw imaw, bisan uwa na nahisayri, kung siin imaw maadto. Dahil man sa anang pagtuo, nagsaylo imaw sa nasyon nga ginpromesa it Diyos nga manginana. Pero samtang nagahugat imaw karon, hay nagmantinir anay imaw nga mag-istar sa torda, ang maghinalinhalin it lugar nga maistaran, nga madyabukon tait imaw rutag-ana kuratong nasyon. Makaruyon man ro ginubra ko anang unga nga si Isaac agkuulihi, pati man ro anang apo nga si Jacob nga mga kapareho nana nga mga manunubli man kung ginpromesa nga to it Diyos. Nagmantinir si Abraham nga mag-istar sa torda, ay ginapaabot nana nga makaistar sa syudad nga uwa it pagkaduga, nga ro Diyos mismo ro nagdisenyo ag nagpatindo. Dahil man sa pagtuo, bisan si Sarah nga asawa ni Abraham hay baog ag sobragon sa normal nga edad it pagpangunga, hagintawan it Diyos it ikasarang nga makaunga pa dahil nagtuo imaw nga ro Diyos nga nagpromisa nga makaunga sanda hay masaligan. Ngani bisan mahamba nga si Abraham hay parehogon it patay dahil sa sobrang kagugangon, ruina po kusang katawo nga hay pareho sa kaabuon ko mga bituon sa kagangitan, ag kubaga sa baybayon nga indi mahuyap. Hasta namatay sanday Abraham, Sarah, Isaac ag Jacob, hay nagtuo sanda nga tumanon i Diyos ro anang ginpromesa, bisan uwa nanda rato habaton. Pero matsaha kita unan daro tiyempo sa ulihi, nga mabaton ko andang mga inapuro katumanan ko ratong promesa, ag nalipay sanda karon. Ginkilagananda nga mga estranghero gang, ag mga umagagi sanda sa rayang kalibutan. Ro mga tawo nga nagahambal nga mga umagagi yang sanda sa rayang kalibutan, hay nagapakita nga ginausoy nanda ro nasyon nga andagid, ag kung siin bukon yun sanda it mga estranghero. Kung ron datong nasyon nga andang ginhalinan ro andang ginadumdum, hay nagbalik gut akunta sanda ito. Pero bukod itrunda toro andang ginahandom gid, kundi mas manami pagid nga maistaran idto sa langit.
nga ni uwa na huya ro Diyos nga tawgon imo nga Diyos nanda, ay ginpreparahan na nasanda it andang maistaran nga syudad sa ulihi. Dahil man sa anang pagtuo, haom si Abraham magsakripisyo ko anang unga nga si Isaac, tagintistingan imaw i Diyos nga himuon ron. Haom imaw nga isakripisyo si Isaac, bisan bugtong nanara nga unga, ag imaw man ro ginapatungdan sa ginpromesa it Diyos nga, Ro mga inapugang ni Isaac, ro bilangon nga mga inapo nimo, nga magabaton ko akong mga ginpromesa. Haom si Abraham nga isakripisyo si Isaac dahil nga saan ang paino-ino hay sarang man gihapon ra banhawon it Diyos. Kun uwa pagpunggi it Diyos si Abraham, hay anagid nga isakripisyo si Isaac nga ni mahambal nga matsa na banhaw man ra ag nagbalik kay Abraham. Dahil sa pagtuo ni Isaac, hagintuman na naro kabubuton it Diyos sa anang paghambal sa anang mga unga nga si Jacob ag si Esau, kung ano rumatabo kanda sa ulihi. Makaruyon man si Jacob, dahil sa anang pagtuo, kat magapit ng imaw mamatay, hay ginbindisyon na nanaroan ng daywang kaapo kay Jose. Pagkatapos, hay nagsimba imaw sa Diyos, samtang gahumbabay sa anang baston. Dahil man sa pagtuo ni Jose, tagmagugangon imaw ag madali lang mamatay, hay gintag na nana nga maabot ro adlaw, nga rutanan nga inapo ni Israel, hay magahalin sa Ehipto. Nagbilin man imaw, nga daghon ro anang tugan, kung magpanawon sanda agud ihubong sa nasyon, nga ginpromesa i Diyos kanda. Dahil sa nang pagtuo, hay uwa paghadlukiro mga ginikanan ni Moises sa sugo it hari, nga dapat pamatsyon ro mga gapsag nga laki nga mga Hebreo. Nga ni pagkatawa ni Moises, hay gintago ng dara it mga 3 bugan dahil nakita nanda nga gwapo gid imaw nga gapsag. Dahil sa pagtuo ni Moises, taghamtungon ro anang edad, hay gintalikdan na ro masadya nga kabuhi, bilang matsa unga ko prinsesa nga unga ko hari it Ehipto. Ginpagabi pa na nga magantos, kaibahan ko anang mga kadugo nga mga katawhan it Diyos. Kaysa sa magpanami-nami sa pagkabuhi sa saga, nga ro kalipay di karon hay uwa nagabuhay. Nagdesider imaw, nga bisan pakagainon imaw dahil sa anang pagtuo sa manguwuwas nga ipadaga it Diyos sa ulihi, hay mas mahagaron nga pamagayran kaysa sa tanan-tanan nga manggad sa Ehipto dahil ginaisip na na permi ro premyo nga itao it Diyos kana sa ulihi. Ngani inaywanan na ro Ehipto, bukon it dahil sa anang kahadlok sa kaakig it hari, kundi dahil sa anang pagtuo sa plano it Diyos. Ag-uwa imaw nagkataka, sa paghinugat ko katumanan karon ay parehas nga hakita gidna na ro Diyos nga hindi makita. Dahil man sa anang pagtuo sa Diyos, anang aging suguro anang mga kadugo nga mga inapo ni Israel, nga wisikan it dugo itiyo it karnero, ro anda nga mga puwertahan agud taliwanan sa naku anghel, nga ginpadaga i Diyos agud pamatsyon ro mga panganay nga gaki sa Ehipto. Di ka nag-umpisa, ro andang pagselebrar it pagtililipon sa pagdumdum ko pagtaliwan, suno sa bilid it Diyos kanda. Dahil sa pagtuo ko mga inapo nga to ni Israel, nagtikang sanda sa tunga it dagat nga puga, hasta nakatabuksan niya sa pihak nga ro andang gintikangan, hay mamaga nga gugta, ay ginpihak it Diyos ro dagat. Pero tag ginaginagas kung sanda it mga taga-Ehipto, hay nagkagumos ara to sanda, ay ginpabalik it Diyos ro anang ginpihak nga to nga dagat. Dahil man sa pagtuunanda nga mga inapo ni Israel, natumbar mataas nga pader ko syudad it Jericho sa ikapitong adlaw nga ginlibot ng dara. Dumdumaman ninyo si Rahab nga sang kabayi sa Jericho, pura tuman niya tiyempo nga nagabaligya ko anang nga lawas. Dahil sa anang pagtuo, hay uwa na matay kaibahan ko anang mga kasimanwa nga hindi magtuo sa Diyos. Ay anang hindi para itmayad, aging buligan ro mga tao, aging padaga ito ni Josue, agud magpang-iskiya. Abupat ro akong ikahambal parte sa mga tao kato, nga maligun ro pagtuo sa Diyos. O galing hay kurangon ako sa oras, kung iditalye ko paro parte kanday Gideon, Barak, Samson, Hefta, David, Samuel, ag sa mga propeta. Dahil sa nang maligon nga pagtuo, may iba kanda nga nagpirdi it mga hari o ibang mga nasyon.
May nagdumaga it matarong, may nagbaton ko mga ginpromesa it Diyos kanda, ag may nakapirdi it liyon, nga ni uwa sanda hagapa. May iba kanda nga uwa na sunog, tagin itsa sanda sa nagadaba-daba nga kagayo. May iba man kanda nga nakalikaw sa kamatayon, sa alima ko mga tawo nga gapamatay kunta kanda, paagi sa espada. May iba kanda nga maguyawon, pero gintawan sa it Diyos, it kabasko. May iba man kanda nga nangin maisog sa gera, nga ni pinerdinanda ro mga kasoldaduhan nga nagpanggubat kanda. May mga bayi man kato nga dahil sa andang pagtuo, ro andang mga hinigog mga namatayon hay nabuhi it uman. Pero may iba mata nga ginantos ro pagsakit kanda hasta mamatay, dahil hindi nanda pagtalikdan ro andang pagtuo agud makahilway sa pagpasakit kanda. Ro andang ginapaabot abi, hay rumas mayad nga kabuhi sa langit pagkabanhaw nanda. May iba nga nagantos ipag-intrimis ag paglatigo. May iba man naging preso agin kadinahan pa ito sa sugod itprisuhan. May iba ngagin ginapog itbato hasta namatay. May iba man ngagin ngagari ro andang ngawas hasta nautod. May iba ngagin patay paagi sa espada. May iba ngagin pinakalisdan agin pinintasan itawo. Ginpagaya saan ng kaugalingon niya banwa nga ni nagtiniis handa sa sobrang kapobrehon. Nagpalaboy-laboy, ag nagambungon lang itpanit it karnero ag kanding. Lagnilibot-libot sanda sa mga disyerto ag sa mga bukid. Igto lang sa mga gungib ag sa mga buho sanda nagpaagang-agang. Sa minatuod gang, no mga tao sa rayang kalibutan, hay bukod itakos nga mag-iba kanda. Dahil sa kaligon, ko anda nga pagtuo. Nalipay kanda tanan ro Diyos, dahil nagpadayon sanda, nga maligon ro andang pagtuo. Bisan uwa ng dahabaton, rugin promesa nana. May mas mayad paabi nga plano ro Diyos, agroan ang plano nga ron, hay nga hindi matuman ro anang ginpromesa kanda, mientras hindi pa kita ikatapo karon, agud kita tanan, hay duwungan nga makabaton ko atong premyo, bilang anang mga katawhan, nga uwa agun gid itsaga sa anang panugok. Ro atong kahalimbawa, hay mga manugkarera sa oval, nga ginatanaw itron natong kaabo-abo, nga mga nagpakita kato anay, kung mauno ro maligon nga pagtuo. Nga ni aywanan naton ro tanan, nga nagapabugat sa atong pagdagagan, agsuklan ta ro mga saga, nga nagapadayon kunta nga magkontrol katon. Dapat nga tiison naton ro tanan nga kalisdanan, agpadayunon naton ro atong pagdagagan, sa dagan nga ginmarkahan it Diyos para katon. Isentro gid naton perme ro atong panuho kay Jesus, ro pasimuno, agmanog pa perpekto it pagtuo. Dahil ana perme nga ginapaabot ro kalipay, nga mangin ana sa ulihi. Maron, nga ginbatas nana, ro paggansang kana sa krus, agin baliwala, ro kahuy-anan karon. Agmakaron hay nagalingkod imaw, sa pinakadungganon nga pwesto sa tuo ko trono, it Diyos.